Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Panpen kan mau ya ka jingya lenti jong ka jingpen long ya ka village organization hakashnong Sumer Ribhoi district. Menta kasngi ka life ho trek unaitung ar haja arpo ar klapen long ya ka jing Rakhe halor ka jingdap ba snem jong ka village organization. Ya ka belati bro kum ka yakmi lang village organization Sumer ya ka ni ka village organization lapen long na ka jingya lum lang jong ki kharwe tedi ke self help group hak ni kashnong lapen long ru ya ka jing ice ngobha na ka VO ya baro ki khatway tli ki surf SHG halor ka jingla jong ki ban pen tulun bha ya ki kam nabdu ka jingbu jing khen bat ka jing pen long tikna ya ki meeting ba man la ka tayo ka village organization hakani kasngi klapen long ru ya ka jing ice ngobha sha ki arngut ki samla ki baduna ha ka boryo i ki blala ru ban pen long ya kashnong Sumer ban itu da ki babun halor ka jing don jong ki te ki arngut ki baken thop ya ka kong bertina lingdo bat ikong am shishawar kum ka jingle kamen bat ka jingsa jingkan mau hakane kala yo ru ya ki jingrai ki jingshat ka fashion show na ki long kami ki badai ki dikhot jong ka SHG ba pher hakani kasngi la ya don langru uba don kupar Sumer uba de UMDC barem ka umsning constituency uba longru hakaju ka por kum uko chairman ka MIDC kum ukong san haka jingya don lang jung uba wal lambok kharwan lang block project manager jung ka umsning CNRD block uba arkini Sumer rang bashnong kashnong Sumer uba Anthony Sumer uba de assistant rang bashnong ikong da shisha lengkhoi iba de i president ka village organization ikong aida Sharon Tatyang ibade secretary ka village organization bat ki wei de ki baken top ya ki dikhot jong ki te ki khatway tli ki self help group ko puru pa ni ko betai ko ni ko puru ma kadang sidong yor kan heren yor kan tu kai ka chan ka pur ni ha mas kan thai ka spa ka pho ba ro jing nei pa yor kan thai ne ko ni ko betai ko ni la ko puru ko betai ko ni ko Kali women pomen hon aporinya ikan teh kisah leben kisah mok hinpo henry pat agak jelang jungi ya kilo pipi ide gitu gerbang jadi empower pak siapa yang seorang dia kalau empower kilo pipi ni ku percaya beliau ngilapun ku empower ini ni berpower ini kacat dokong yang mati kacat putar yang makin teh kespak kapo yang makin teh nem kemudian apa kubur ada idon kampat berkubur ini hagio kot jadi mission jadi livelihood mission kemudian nubat yang harus kerja ini lah kubur pak dan hon ini pergi sudah ke bentar ke bakrau menora yang cekala harus syukur dengan ini misi teman dari train dia kalian mau jadi kamu ke bawah but ini nama betul nak ke pos hon ini kalian tiang tentang di pun bagi schemes development scheme lama the central government we don't come long strong di pasma di batin pan mula ay scheme fair strong it's can ba hapon so ni ngimdon di naso bilipyo ang sulok ko biang school ko biang kamera football ko biang nanong sidong habaya yung tigre so nga masor na kalig daw te kasdom tumme madon dari kasdom ka ba itanak maro ta ito res kila ba mi point de oh dari ko isanta ni pe school ko biang oh, kamera football ka biang, development football ka biang, yung doon na. Tinalaw, habang ngihap, bandipan ni. Tinalaw, hindi mo naong ba, doon kitip yung ba, ngilig nong katong, yung nga ba niya kubor, ba't kinongson? Hindi kinaskul si Ong ta. Yung nga ba niya kumpit? Hamsi na magkakong ni.
silang